Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Maiga yokwego kilia nimero bilio aimi thasini giensoko ni magoro bingi umwanchu mulyelia nkogosogelia na baigo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngomanyena ya bereka kolekana kura chingongo chonsi inyechense no gosembere kwanu no kobereko gutwale sabaterengi ya kigima ande ngo kwaligania elinde tosanga sobwa mogo chakabona iga goika omwailio nyara yonsi na boko yabwatia gwetra sensemeri mitandao Facebook na baigo YouTube wetera Ensoko TV nchenkoro kwa Kerubo Frida nyotoko bwatanere Misef na boigo Kelvin Mogoi asoko eneke buna chibi channel yogidi agwikira sole asenchira yabene kondo mwanchu mulielia ntara koletra asenchira yobo ikira nutiangora nyara asenchira yobwenye abamenyi bensemo ya magena gokorokorobekana goikege taseni ky'abanyanyimbo magega yomukagero boboiti goikigwaroro. Tunaweza kuhakikisha kwamba yanafanywa na mazungumzo yote inakuwa tolende chimeme cheito elio kwenekea maskani ya saba mintono kubolia kwa Charles Nyachae. Avoid unnecessary travels to those countries that are already having cases. Mulikio manene ase wizara yobochenu Mary Muthoni kobolia bakenya gwetanga ni chisabali chitali chinge ncho maega yogwatika kuboreire bwa Ebola. Karibu sana mwancho muliri yangu manyasi nchira yowe ikirano wachaka maya yebire bigani gotuko ya chakane chinsemo chichigosori ekira gosori eganyerere gochaka ime ya Budapest imense ya Hungary abatiteria bengoyo nigo baruri birengere byabo byegosoliere mutwe gati timu ya Arsenal amonelia ya PSG asama merane yegekombe kyobunyangongo kya UEFA bagosangane getasene Ensoko nigo bayegerere birengere byabo unego seliyo baroche egochia kwa bauna gutumanya mulikeito Vincent Monda mwancho murigereria Ensoko TV nigotore ya masa ya mokuru muche ikonge egotoka noti mugirango account ya Nyamira chingakina nyoronire na mashabiki usaba nchingoyo abanchite kubate umupira sana oyinyorere yaro chinsa ensa ya moya marogoba ntubate gosori gati ya Paris Saint-Germain na boigo etimu ya Arsenal chingakibao chiko gosori ya sensemo ya Budapest ime ya Hungary ngati ya Dembele osensaka finali ya lero kero koligereri PSG na Arsenal Arsenal jitimu yegumira round of 16 league phase gotira Arsenal yumire jitimu chindito moya aba muna Bayern Munich Arsenal kayaita Inter Milan ni jitimu jinana Sporting timu jinana Leverkusen Atletico bono nje tindo njira abantu bagatanga Arsenal ngo itwere rero PSG etimu ya kiango yoka ne timu ikorugunga Bayern ya Arsenal yaitete yanyagete 3-1 njobono sirero ndo chasa nongo bwire sense mo ya Arsenal kindo nyurango irera kombe kase ngenju mepire menge kagana beire ngorre miage menge Arsenal mepira nere ko ya misiyo chinsa chinyinge akino isogorire mepira ya PSG ne ebate ne bagotumeka mupira wabo toli kominyoko kwenda ngora ase finali ya lero ne nkongura kini bono bonandeli shapikiri timu yenda se Ongereza igande Chelsea lero ntaite PSG tiri ngomonto bono ise koligere PSG arura tambe chitimu yake gocha kaka Bayern omwanda we bono neche gotegerera Arsenal ndino kwege na buna Arsenal ngo break tore history aso kwera Champions League getanga ni kurugesa Arsenal dango ku Boniface mu Manchester timu ene nsengi bono aseli sigoli ya sengo ya lero tole mega yetimu ku Paris Saint-Germain
timu ya ira Champions League season ya eta na nde ko ira Champions League season ya no isagolgere li ne baba bateba na Arsenal kaka Bayern yani bona ne baba Arsenal kaka Bayern 3-1 PSG ya mnyoki Arsenal chigoli sane kufunga iga na nde ashe amenda libako na second league na kibono bateba na dera Arsenal no ligere libono Arsenal ya na PSG la season sekanyoka yani akumonda dera ko nyaka mapema alia saka kufunga goli emo to sali gali babo kabara skele chigoli ndembele ya triki tokoro mupira ito igo tokurega iga Arsenal ise ko boma ate ntokoro nyumba nchende omu Arsenal kabisa nani ko support Arsenal mono dera bono iga gesa na twatogete se ntwaje kora Arsenal ko bol Champions League bono boro was to bwate na twabugore netie Premier PSG to konyaka 2-0 toire kombe kina to sereke nche kolengana no mchezo lero inko saba PSG ebwe 2-1 omupira nandora igo ne frayane mancho murigeria nara itu akwarganire korega sensemo ya ikonge iste gotoka nge timu ya Arsenal ya bwire gekombe kase gosori ya lero nigo baochi kwa gekombe kerikie gold senge ncho yogo setia record yogo taitwa asama mirania yonsi gotira njengor ku Vincent Monda tore mogoro bengia abamenyi b'echiro ya magena nigo besokia na gokorokobekana goikasi getaseni kia abanyanyimbo kia magena maiga y'omukagiro yomo bwoboiti uyotamete maiga yere gotebekana kumuito moncherio yomo aselieta Geoffrey Mageri imyaka ebere yairire bono maiga yeliberera komenta nigo yabeteria abanyanyimbo komokia amasasi amo nechtiagas waseberekania abamenyi abo basika ebare nene ya Kisi gochia Kilgoris asa abanyanyimbo bamotami omukagiro oyo ochiasigeta seni kia abanyanyimbo ya Kenyanya na gutumanya umurikito Dominic Onderi irana ababwate chibunduki nirana nimme yo muchio magino gotoka me ward ya bomba be bunge ya machogero bwe county ya Kisii abasaya bagakama n'abantu bonsi ni wanya ko bagwesokia subunge iga yari nyasa sebonsi kurendekira umuntanyara ko bagwekonya amagena mane bitukini benyara ko bigotumeka gosieke pare nene ya Kisii gochia Kilgoris ebirusi mariganiga benyara ko babikurutwa asembeo na ina masasi komochwa asobonge ayonsi niga korekana mega yomukagirwa yomo yenyarete ko bakubwatekana no goitwa ko moncherere yo mase chireiga asereta Geoffrey Mageri asomukagirwa nyara ko ba ukwirana gocha asenga ya mega yemyaka ebere boniga asabanta bange banyara ko bagwesokia sobonge korendo mugambi nyara ko bakomokobo ikasigeta senike banyimbo kya magena iligokonya obugima bwo mukagirwa yo igoto bwate sido monto ya itoto munya bya sori tore ko chef yakara ita chef gakora na nda karua kaenda gaita mamu mwabo bono konya ako na kurigia banta itegere korane otoge chiri ase ke bago ke itira abantu magena matuka mangi twakerigiri ekego ita abana baito toko tobete abakungwa bakuru magena kinsa chire mapema kama saa 11 turueto abana tobwato oboba toko bakoba mapema guchie skuru na ndu twaenda kubawe na batori no muichana kero chiwa akorete kibago ukebisa gochi police na intu abantu ntogechiri maiga y'abantu barenkuba bakorobekana ase para komentekana nigo yabarazimisha abanyanyimbo korusia omukagiro yo kuru asegeta senike kya magena asibanyara ko bakomotamya goika asegeta senike ya Kenyanya kurenderi iberere nyara ko bayikomenta asobonge nemyaka ebere bono kurwa omonchore Geoffrey nyarate ko bagosiria obugima bwaye ase chireiga ya magena mega yere gosaganwa n'abantu babere abakagere ko ba abaiti kurwa senseme yeiga asibanyarate ko bakumubwatana kumuitana kumura eni babwate mukagirwa yo moyo nyarate ko ba ukoibisa ase bisara angegabwa niganyarate ko ba ukubwatwa n'abantu ababwateriro cheri nyinge abanyarate ko bakumuita goika ogukwa mega yere goteba iyo barenge na yere ningo iyo nyarate ko ba ogotama abwasanyara ko ba ogwesokeri tukore rero na koreta ebikore biga byonsi magena tumeteseka kwa siku mingi omwana minto chefu ologo tokorre mpesa magena
nando konyeta bangina nabagaka ba mintonka yeyetetwe akabeku likara batime rero ayo moiteto ya montu amanyora nandeke bagokende yatokire nyomba omugambi oretire jibuskambi ngakya korete ke bago jibuskambi nyomba mwabo amorusi nyomba amorete mpaka Magina police station yo si haki na si ukweli omugambi moliro toruserie ke bago Kenyenya otorendere Magina omubisa ka tokorigia otochandire osiasi oyonde omugambi moliro omubwatire omoire polisi bayangoto morete abuna antu abanyakenyoro n'abakaji ba Magina kubwatikana negekore keiga niga abantu banyareko bagusaba umurembe ko betwa asaya iga asaba iga banyareko bagusaba nga oburendi banyareko bakomentwa muno asaba bonchire n'abana abantu bonsi bekirega ya Magina rikoreta omurembe bunore butambe ku report iri kiyo nambe Mogien Soko TV kuruga iga ase chire Magina egotoka kaiga ase ward ya bomba bayibungi ya Chagabura bwe county ya Kisii iritarene Dominic Onderi Nyabuto Otigana na ya Dominic Onderi na gosikabosio musangirikana wa crusade heringete ko bwatania abantu bonsi gose TMI ase kanisa ya Tigo Eronge hegotoka North Mugrange county ya Nyamira nigo heikomoere litko lierero mega yoko barora segikage chiki ibere ase crusade yo nigo yabeire kegosomia abantu amange igoro yogokina kimoika nabo igo chenjera cyoko egendereria chinka cheito bagusanga nigetasene Soko niga bale nobolema batebire banyorire chinga kichingia na gusegeta abamu abo gwesoke kigima asimisangerekano obuneyo ase babolie abarayi kweneke buna ngubayinyera bale muliketo Vincent Monda na roboti rwasobime korengana n'abashirika be kanisa yegi Adventista abo babera so musangerekano yo nigo bakire buya samegelia mange ayo banyorera segeke yonsi babera sensemeyo yaronge kanisa yaitu ni korokwa Tigo SDA Church to abato konyora amangana maya agotusukia ange gochiase Nyasaye toka nyoro bwansu na ndembarandie kenyoro asama igeria yo nigo bagoteba babeire bakomurekera mono igoro yebinyoro tomenyete bunenchera yamo yo gosemania buna chinga chikweroberia nabo igogokina TMI ya somiria abantu abange gaiga ya somiria abantu igoro yo buibi igoro yo gotagura chinyomba igoro ye chiombe chikoibwa bangina bakobisa nyomba mongino yo rero gato somia magretinga ngakia bangina baito bachandikete igoro ya madeni naende yero bakene igabana bangina bonsi pia se moigure mangana yo montegerete na mangana imagireti arandia munyabwatirenge deni ryo kogenda kurusie bank genda no mugako na abana bao moigwana ngi mochi okorera chibesecho ngenchi ayekaro ochibisete ogocha gutaigwa igogota makuru kabo se bintu bya sombo akyombe ingana yoko basira bale no balema ao nero nigo yasokigwe asomoyego yo abwaso yotenete bale abalema asichinjira ao Richard Nyamu agoteba tiga balema bae wesko yabo bunebwenerete twegira mangana mange ase disability twarigereri twarore na abantu babwato bale manto ko babisa nyumba kiagera na bengencho bale challenges twanyora bale mafu bagwetere yemo mbali ko inyorwa ekera barayi bagocha no ne ground mbali ko manyana abantu bale mafu mbaro baba opportunity na baro barwa amaoni yabo na ene chigasi mbali ko ewa. Majina ni Phyllis Kwamboka kutoka Mlimani SDA Church. Nimekuwa na furaha kushiriki na Tigo SDA Church kwa siku ya leo. Kama sisi hasha walemavu tumejitia moyo na tumejua kuwa sisi ni watu wa maana. Tusikue tukisahaulika nyumbani. Kitu kama education tunafaa kupewa na masomo pia sisi nasi ni binadamu kama mtu yeyote. So tuchipe moyo na kanisa pia tusisahaulike. Margaret Keruborenge no yomobwa balia konya bagusegeta mangana alia gokine chinga chito ase crusade ye nigo akogikerio botumeki bwa malia go yogotindia asaba sae amono kwebo ya kwabo. Twabere tukwegera muna bangina omongino omongaini omongino omuriri. Twabere tukwegera iguru ya yokwebo yuwaito. Twabere tukwegera iguru ya abana baito. Muna basarikire banyure chinyasore banyura amarwa abandi babekire bintu tari komanyanga kino ne chianga babebo jiribobe. Twabere tukurigereria ayo. Twabere tukwegera iguru ya communication amadeni naro twakurira rero bana banyasaye twabatebia mangana ayo bono kabara iwe bayabwate bayakorere ainaro twabere tukwegera ase jijume chibere ase na rero twaikaiga gikomo
igabwate yani agotwegeri gureji ngacheito muna chibwenete kunyara koba chikoba bono ujumbe gaki mutare gwanja murwasa masetani ya tukuruga ndeba waspas mutare gwanja mutige binyugu biri bikonyugu bigotindi mutare gwanja murwase ase afieta nero yairira abana baito gaki abande bengentire bakure moraria baerire egati yabaria babeire bakubwatia amarandi ayo nigo batebire besemire amange kurwa somo yogoyo oteneneire ne kanisa yegi Adventista chire twasise ni kuna amarandi ya maya amatera maya musibati na rogo so family life ngija twategereire bia tumebarikiwa sana igo nanyore uchumbe ngiya nande togotebia abantu ba mintonga tigatobe ase kanisa tunyare konyora umusingi omuya ase kanisa. Pastor James Mumanyi ngore district ya Mabaliri nigale no kwegena buna baria baikira na somo yogoyo babwenere chinkoro asokonyora obumanyi obonge. Aige kanisa ya Tigo aiga se sente ya Eronge bageni baitu nje na bariganetie na inde bakorire emirimo emiya eri Nyasaye aganeti bakore esinge chiokoleta amang'ana Nyasaye gochiasa abantu bonse amang'ana atigagenda asense yonsi kere yesate betenga amang'ana yararigwe asense yonsi campaign bono igatobwate na abantu ba disability tutete kore create awareness abantu batiga amarwa kuri ebintu ebibe enso kombia mono muinyora abale mafumbara Eronga abange mono mubabeka ase egepindi keri kyo muinori korwa Eronge noti Mugirango ekaunti Nyamira njengoro kwa Vincent Monda. Emana sana mulikito Vincent Monda ase oroboti orwan. Unachevi no mokoro East Court of Justice Charles Nyachae nigagi kiri obora yubobe bororo ase ainikiremna nigo haba Kenya batago kiri okwana akora sensemo yake umbwe wodi ya Nyalibali Chache County ya Kisii. Nyachae nigamuchiri abarayi ase chibunge cha Kisii asokurterana chinsase lika lyokumulika ayabana inchi bagwetera nigo aboli abarayi kwene kya maskani asa ne kyali berali siasa nigo lire igoro mono. Ule wakati tuko sasa ni wakati uko na mambo mengi sana na mnanielewa, na hayo mambo ni kama yameanza mapema kuliko nyakati zingine, sababu kila siku haishi siku moja ambaye hatuoni magazeti, maredio, TV watu wanavurutana, wanarushiana maneno kuanzia level tuseme kama hapa kwetu kuendelea mpaka kitaifa. Yale ningependa kusema na vile nimesema hayo nayataja kama mzee, na haswa nayataja nikiangalia hapa kwetu Nyalibali Chache na Kisii vile ilivyo. Niseme hivi, haya maneno hatutaweza kuyasimamisha, itaendelea, lakini kuna kitu tunaweza kuhakikisha kwamba yanafanywa na mazungumzo yote inakuwa kwa njia ya heshima. Kila mtu aheshimu mwenzake, aheshimu matamshi ya mwenzake, na yeye mwenyewe akiongea ajiheshimu. Hiyo ni kitu ya kwanza ambaye itatusaidia kwanza kama jamii, na pili kama Wakenya. Ya pili, tuhakikishe kwamba yale tunaongea ni maneno ambaye itatusaidia. It is very, very important. Because mwishowe nyinyi wale mko hapa na wananchi kwa jumla ndio watahakikisha that the road we follow is a road that will produce positivity kwetu sisi kama wananchi. Serikali nsi ya Kenya gwetire wizara y'obuchano nigegendete kuba maiso ili gutanga kwambukira kuburire bwa Ebola gocha Kenya.
au kwano mulike monena ase wizara ya Wachenu Mary Muthoni chinga kia koretaro gwikase gitigi chindege ya JKIA nigaburia abakenya gwetangani chisabari chichitari chengenjo gochia ase chinse chiriboroire obo bwabere bogwatika baigo nigaenekia okoringori gwa kwabare bakorakora chinse chesco ligotanga okwambukera kwa Ebola. Ensure that you avoid unnecessary travels to those countries that are already having cases. You can just wait for some period of time to ensure that these issues go down, and then you can travel later. The Ministry of Health is doing whatever possible to ensure that we contain and we are prepared. At the ports of entry, we are doing screening, and in JKIA especially, we have designated Gate 16 for flights that are coming from those countries that already have issues. We have also expanded the mandatory screening for 10 countries that are our neighbors. So any flights that is coming from the neighboring countries, we are also making sure that we have screened. We are going to deploy more healthcare workers to the ports of entry as from next week. So public health officers, we are also encouraging them that they will register with us so that we are able to see where we can deploy them as soon as possible, because we need to also enhance the teams that are on the ground. We have our rapid response teams are ready. So in case of anything, the teams that are already set aside, they are ready to move very swiftly and ensure that any case is dealt with. We are in collaboration and in coordination with the authorities from the other countries that are affected to do exit screening from the destination country. So anybody, before they board the plane, they are screened, and when they land in our country, they are also screened. Tinga kecho boigo ni gati ya balia bakwamereria serikali bamukire kubwaterana we serikali ya Kenya na USA ile kolenta abaroire ba Ebola Kenya nigo baeneke buna ense ya Kenya tibwatio kubwa gukurwania amaroire amakebu na malaria Ebola nigo erakore abakenya. Tunaambiwa juzi ya kwamba Wamarekani wamekataa citizens wao wenyewe ambao wako na Ebola wasiingie Marekani. The Americans themselves are sending away their own citizens who have been affected by Ebola. Lakini mkora mmoja hapa Kenya, kwa sababu amepatiwa pesa, anasema tuletewe hawa wagonjwa wa Ebola hapa Kenya. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, hiyo hatutakubaliana na wewe. Haya mambo yote ambayo umefanya, vile mjumbe mmoja amezungumza hapa, tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa, na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Bado malaria inaua watu hapa. Watu wanakufa na ugonjwa zenye hata tuwezi sema hapa, ati bilharzia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana. Tuko katika hali hatari. We must move Parliament, Senate and National Assembly. We tell the President kwamba he is wrong kuamua kwamba watu ambao ni wagonjwa kutoka kule DRC wa Ebola waletwe Kenya. Hata Rwanda wamefunga mpaka yote. We cannot support the President when he wants to bring Ebola into the Republic of Kenya. Ebola inakuja Kenya. Kule America, President Trump has said he will not allow Ebola into the borders of America because they believe prevention is better than cure. Hapa Uganda, jirani wetu Museveni amesema hata ruhusu Ebola ingie Uganda. Amefunga mipaka ya Uganda na DRC. Anasema heri kinga kuliko tiba. Sasa hapa Kenya, William Ruto ameruhusu Ebola ingie Kenya. Tunavyoongea hivi sasa, aboard Ethiopia Airlines, in the last 48 hours, Ebola patients have already come into Kenya, and some are already in Kenyatta National Hospital. Leo tusimama na watu wa Laikipia kusema tunapinga
hiyo Ebola center ku establish in Laikipia County or in any county in the Republic of Kenya. Bale balikwata ya kurembeo babunge befwe Mwancho muri ya kurasa roboti orio ni gotoka nyali bagari wasaso mutima komo kia igoto skale ngwirantura segekeke kirobusio elinda tobeto gosanga amange. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi Etarikemo y'umutinyi y'ugatanga rimo bumwaka bw'ikiri bibere n'emirongo 25 nomo kibara cyonse amaisonse n'ebirengere byonse by'abakenya n'igubiro cye county ya Wajir asomo ligomo nekima bugucengera madaraka lituko Kenya yachage tugwetenera muri nonyo libaga lya bene kubwa tumbo yugoye ya masayemo weteregete seni kyawusike Nensoko TV wemanya setwarule asetule na setorochi bunense. Happy Madaraka Day. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imega taseni Nensoko TV tuchikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami ni gotogo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyobutindo Nzemboro gomingo magara mintu mwese mwenye samwa beta uganda gorogeri Nensoko TV oboroso bw'umugusi Nensoko ya kusamata makano Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi Karibu sana mwanchu mulire tugenda gusanga imeya maya Nensoko TV. Oscar Bosio babwatani ba National Cohesion and Integration Commission NCIC niko barurege kurege tindi go cyasaba na siasa abo bagosegeta kibura buru osibo bacoli obonene bo mwaka bw'ekiri bubere 2025 nebere okwano munyakerogo ONCIC Kefa Omae nigaborire abakenya kwimukya egetambukiro anene ekero bararire kibi cya semitandao cyo guturbania omorembe na kwene keuna ngo kitinya bale. The National Cohesion and Integration Commission, we are calling upon every Kenyan to arise, take responsibility, especially number one, on any clip
any TikTok content that drops into your phone. It is not to unite the country. Please, don't forward it. Don't share it. Instead, make sure you delete it. Today, the problem in our country is that we celebrate thieves. I remember at one time I was in Monrovia, Liberia, and I talked about corruption. And one of the ministers then, Boima Fanbule, in response to me said, "You spoke very well, but you made a mistake." I said, "What mistake did I make?" "You talked about corruption. Call it what it is. Theft on an industry." Abarai aokora sorgongo rwa Western bakoragwa no munogerio monene Moses Wetangula nigo baikirana Samatanga yoko moenenya gusira Patrick Wangamati ase kaunti ya Bungoma. Baukwana nigo bagikiria siasa Samatanga na kuganenya gusira koegwa Esco. Nanya nabo nigo baenekia gusira Dr. William Ruto asentunda ya kabere. Elio gusirwa asikirgo kyobora ibwense aso mwaka gwechirubere emerongetatu nibere. Sisi katika nafasi tulio nayo hatuna wakati wa kugombana na wenzetu kwa matanga au pahali popote. Tunakuja kuomboleza familia, na tukitaka rally tutawaita Posta Ground tuongee siasa. Mzee Wangamati anaenda kwa Mungu akiwa ameacha kamati ya wazee wa Luhya United kwa sababu aliwaleta pamoja. He dreamed of Luhya emancipation financially. Akajaribu kuanzisha benki ya Waluhya. Hata wengine tulichangia kwa hiyo benki, lakini haikunawiri. Hivyo tunataka wale ambao mnakuja kuomboleza na sisi pia mtupe heshima kama viongozi wa hapa. Na kuna mambo mengi yanaendelea, sitataja mengi kwa sababu ya muda. Hii Kabuchai ambapo leo tunazika mzee wetu ambaye alikuwa meya wa kwanza kule Webuye. Na akakuja akafanya mambo mingi. In fact, when he was a nominated member of parliament, mimi nilikuwa ndio governor hapa na tukafanya kazi kwa pamoja. Tunavyozungumza hivi, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Rais anakuja kufungua level 6 hospital hapa Sichei. Mpangilio yote imekamilika. Tunavyozungumza hivi, kuna mambo fulani ambayo yanaendelea hapa. Ndiposa sisi tunasema kwamba sisi hatukatai kwamba hatutaki kuwa na urais, kwa sababu deputy presidents tumekuwa nao mara 3. Kwa hivyo ile tunaona tunataka kuwa na rais sisi, hata wakati ule ukikuja wa 2032 tusaidie Mheshimiwa Ruto wakati huu kwa 2 term, alafu 2032 tujipange moja wetu kutoka Western Kenya aweze pia kuwa rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Hivyo ndio tunapanga, na tunasema hivyo kwa sababu ya ile maendeleo ambayo tunaendelea kuona. And if there is anything that we want to discuss as leaders, it has been bad manners huko nje, Bishop, kwamba watu wamegeuza matanga ya shujaa kama huyu, mzee wa hekima kama huyu, jasiri wa kisiasa kama huyu, kuwa ulingo wa siasa ya kutusiana maneno. Mimi naomba radhi kwa niaba ya viongozi, sitafuata nyenzo ama tabia mbovu, lakini ni kuwatakia mema familia, kutakia mema mzee Patrick anapoenda. Siku moja tutakutana mbinguni, lakini tutapanga mambo mengine ya siasa, tuongee mbali na mkutano kama huu. Tinga kichio boigo hegemie kwamiriria serikali nigo yaburia bakenya gutugutera rumuswada bw'ekibesa ikiagera nigo rengete gukura omwananchi. Nanya nabo nigo baenekebuna murai wense Dr. William Ruto kibara bereka gosio ati kibwati budget asebaenekya ku mwaka isiko asobo chori obonene buli bosio. Kuna sasa bili wameleta finance bill. Ndugu zangu wa bunge, nataka kuwaomba kwa sababu ya gharama ya mafuta. Sisi finance bill hata hatutaangalia, tunaiangusha kwa sababu inaenda kupandisha uchumi, maisha inaenda kuharibika. Tumalize tusimalize? Tuangushe tusiangushe? Pesa yenye President Ruto amekuwa akitembea akisindua miradi does not have a budget. Muende tupigane hiyo budget ikue.
Airport ya Bungoma imekwama. Airport ya Kakamega imekwama. Barabara zote za Kakamega zenye walizindua zimekwama. Za Vihiga zimekwama. Za Busia zimekwama. Za Bungoma zimekwama. That is our work. Our work, Mheshimiwa Webuye East, Dan Wanyama, is not to come in Luyaland and shout 2 term. Our work is to say 1 term, 1 term, 1 term, because these people are not working for us. Kwamba tunaleta silaba za matuleti. Yule mtu ambaye atembei na sisi, yule mtu ambaye ameungana na Ruto kunyanyasa na watu wetu, hatutamkubali na ekisia ajifanya anarudi kuja kujoin sisi. Akufaaye kwa dhiki ndiye? Akufaaye kwa dhiki ndio rafiki, si ndio? Huyu mbunge amesimama na wananchi. Yeye tuna Wamboka hapa Bungoma ndio umesimama na wananchi kupinga finance bill na ushuru umeongezwa kiholela 2023, 2024, 2025. Vile ushuru unaongezeka Kalasinga, majimbo na wabunge wetu. Finance bill 2026 inakuja tena, msimame na wananchi, museme no kwa ushuru wa zaka. Nchumulia gwikiraga bonongo ikira mweli obokumurikira amangana maya asebire biga kurende toskale kyagera sigikeke kirobosyo tabato gwasanga no mugeni webweli tukolia lero Mheshimiwa Steve Arika kurase ward eli ibeno abeka gotomanya igoro ya siasa na magenda kurasoro gongo rwa gusigo toskale ngwera ntarase sigikeke kirobosyo.